Banyarwandakazi turi kumwe muri uyu mugoroba hano turavuga ibintu bikomeye, turavuga ibintu bireba amateka y'u Rwanda, turavuga ibintu bireba amateka y'Abanyarwanda, ariko by'umwihariko bireba igice cy'abegereye ubutegetsi n'abagitekereza ubutegetsi. Minisitiri Rwigara ari kudutungira agatoki ikibazo dufite gikomeye, ni icy'abantu bari ku butegetsi, ntabwo ari abaturage bose muri rusange, uretse ko aribo bagirwaho n'ingaruka. Muri 59, 61 batakaje ubutegetsi bari bariho bwa cyami na gihake, bagafunga umutwe bakumva nta kundi igihugu cyabaho, bagahagama aho ngaho paka babusubiranye. Cyakora abangaba bo babusubiranye muri 94. Muri 73 bari babugiyeho bitewe n'amatora na revolution, bafite ko bashaka kuzamura igihugu no gufasha abaturage, babukuweho na coup d'etat. Harimo igice kimwe cyahagamye aho ngaho, baguma mu gahinda k'akarengane n'urugomo bagira, ariko cyane cyane agahinda ko gutakaza ubutegetsi niko karemereye kurushaho. Kubera ko gutakaza uwawe ushobora gukora icyunamo kikarangira, nubwo bagize ibibazo bikomeye cyane twese tuzi byo gupfusha abantu ntumenye ntibanabashyingure bakabuzwa uburenganzira nk'uko tubibona no muri iki gihe. Ibyo byo bigatuma icyunamo kigorana, ariko icyunamo kigoye ni icy'ubutegetsi, gutakaza ubutegetsi, kuko ntabwo wakiva mutabusubiranye. Ariko kubusubirana bisaba kubuharanira, ariko niba wagumye mu cyunamo gahinda nta projet d'avenir gakora, nuko Mwembayira akatwibutsa, ariko siwe wenyine. Ejo twarabyibukiranyaga tuti nyabona abakiri aho ngaho bahagamye aho ngaho batabona ko u Rwanda rwakomeje kugenda muri 73 bakanguke. Tugeze muri 94 abari ku butegetsi bari bakoze kudeta muri 73 babwambuwe, nabo hari abahagamye aho ngaho bagitegereje, nibo babo bavuga ngo ari kubanza abantu batazi ko indege yaguye, bagitekereza ko ubutegetsi bukiri ubwabo, bagitekereza ko aribo bagomba kubusubirana byanze bikunze, ariko ntibanagaragaze nuko bari kubuharanira. Aho ngaho Banyarwandakazi muhitondere, dufite twe turabibona neza, abari kurwana kuri urwo rugamba rw'ubutegetsi turabibona neza, tuzi gusoma. Abahagamye muri 59 tuzi gusoma neza, abahagamye muri 73 tuzi gusoma neza. Inzozi abo muri 90 abahagamye muri 94 barimo bakitekereza ko ubutegetsi ari ubwabo, ngo nta n'uwundi wabugeraho. Yenda wakumva iki yakumva n'ibyo turimo muri iki gihe, n'amagambo n'imanza n'ibitutsi n'iki biriho muri iki gihe. Bantu bishuka ku butegetsi bariya ikintu bahuriyeho bose ko ari batatu, abari muri ibyo bibazo nuko bari baribwiye ko ubutegetsi ari umwihariko wabo. Muri 59 arabavukiye gutegeka nabo, muri 73 harababuharaniye kugira ngo badukure mu buja, koko nibyo, ariko ubutegetsi si ubwabo, ni ubwa rubanda. Abacyumva ubutegetsi ari ubwabo bugomba gusubira iwabo kugira ngo bave mu cyunamo, muri ishuka nimukanguke bwangu. Ariko abo muri 94 bacyumva barakoze za coup d'etat koko yarakozwe turabibona. Abagiye ku butegetsi hari ukuntu nzahora mbivuga ko iyo Habyarimana adateza imbere akawa ntari kwiga, ubu ntaba nicaye hano mfite icyo ndi kuvuga. Yakoze uko ashoboye nabo bari kumwe. U Rwanda ntirwahagamye muri 93 nubwo hari havutse ibibazo, rwarakomeje uko bashoboye. Cyakora abagisinzire muri 94 batekereza ko kubera ko coup d'etat yabagarurira, bakabifuza gukora coup d'etat, abandi bagazajya bakora bo baze kubifata ku ngufu. Mukanguke ibyo ntibigishoboka, aho tugeze ntago bikiriho. Noneho twifitiye ibyago, noneho sikere yarongera atangira, abandi muri 59 barongera bifatira ubutegetsi. Noneho baza ariko batakimeze nka muri 59 mwarabonye, baje bafite ingabo, noneho batakiri inyenzi izazindi z'imiheto n'imyambi, baza byose babifata banarimbura. Noneho kera baricaga ku ngoma ya cyami, ariko noneho baje barimbura, bamaze kwicira bonyine miliyoni zirenga 10 n'imisago mu karere kose. Ntabwo bica Abanyarwanda gusa, no muri Kongo barambutse barica. Kugira ngo aba bantu duhangane nabo, nyabune rosete zo muri 73 ntizigishoboka, bo bivugiye ko nta coup d'etat ishoboka. Rosete zo gukora amatora gusa nta kindi kibaye, byaraturaniye, turashaka kujyayo bakatuvudukana. Aha hantu harakomeye. Mushatse mwadutega amatwi ibyo turi kuvuga muri iyi minsi. Abishuka bari mu nzozi bo ko ubutegetsi bwahoze ari ubwabo, ko bazongera bakabusubirana, ni mu buharanire. Niyo mpamvu Galaxy hari ijambo ihora ivuga mu kanwa ati turakiyamamaza. Nimwiyamamaza, ariko nimugaragare mwiyamamaze, abaturage babamenye. Ariko twakwiyamamaza twagira, mumenye ko tugomba no gushinga umutwe w'ingabo, tukagira igisirikari. Niba tudashoboye kwiyamamaza ngo abaturage badutore, tukaba tudashoboye gushinga umutwe w'ingabo ngo twirwaneho, turwane na zirangutanyi. Murariraye, mukomeze murote, muzarota, mukanguke, mwongere murote, mukanguke, ntacyo muzageraho.